Kedam ta por hut PGR VGR along le along aron ripen ki do to aphan tharle nang jipu ka chisong ami akar kar byang long along pinang ana de thilo bangso ka chisong ami akar ki thi ateng pen sai jok je Assam sarkar la pen ke isyang bong sai jok je chingki chithana koklo kachingki ka chithana long achisong atum ko pima ki jong dun ateng do ana sonta Assam sarkar la pen ke isya tum chedon lo la sopi Assam Assembly elections ke do ko jok do an sonta claim no daxi arni papar nang koklo bonta piniarni election tami jut etlo lapen lamchak ki piatum a sarkar amatsi election tami hailo lapen sarkar tami latuma matsi ingni pondo sitami hala PGR VGR long le long ki do to phan tharli pu polam chak bangke Assam sarkar lapen ke isiatum ke pangkria son ke duk ko jo puthot la so puthak ke claim ke dam pon thuji aphan PGR VGR aphan ka che song anok bietum pen piniaruni phai thongke parni CM Dr Tuliram Ronghang aphan panong si KAAC along lopidam ang partam Assam CM aphan tami panong si DCSI hemalong lopidam aprang ke jong si longle thelang lam jong se song lo pole da so ka che song ke lake PGR VGR farmande ke lake karbiang long government land departmental land longkans ki doma longle ka serai bori longkans ki doma forest land longkans ki doma keche ki be sudum longle karbiang long na serai ko an ma ke do hala so bang mane pangrum pet na sikatu ke ka che song hala bang thek long lo tami ke damtang lang nang polo tang te jasimet pet PGR lam jong si tinpur nang pola hok tema ami nang ke karge PGR long pet si ami nang ke sar tapi klang nang polo tang de PGR long bang ke teng si jong si ki PGR lam jong ningge tang lo polo tang de PGR long bang case do kok ke lake high court lake sub judice polo di polo chesong pangtararat ke chesong taparat ke pu ka chesong lo polo court case do ko ka chesong lo polo sub judice polam sila ke carbing long to kono tuma theklong ta nona bangke halo so sub judice ke nang abi tanglo sinon bangke council atum han mangsi arpu pe kelo dake non ke court along case dolang court atum ke na along la dak sub judice la pen non ke case do pom bhala tang nang che jogdun alam ke non bangke council la pen ARO circle si songsi la bangke arpu bang te koklo flung fe terek tan la bangke council la long sinon bangke aja kong bangke nang te lo high court pen thang nata la dak bang nang che jogdun apuson ke abelo aposi halo so hut ilitum lang nang polotang de nona bangke hala uttor bor bil along ta VGR long bang hala ke PGR la men VGR pen pasir ape hala ke PGR pen pasir ape hala VGR ke la ke kaprek hala ta ke election klempo la pen don la son do tulang borlang therlong LP school ME school high school borlang therlong kisan hindi ME LP and high school borlang ther soil conservation dudu colony khanbosti therni forest land bokajan jadab raigram kilonijang market area lamsakhang tribal welfare cooperative farming society land hawaipur jirim bazar khatkhati lahorijan rong mihangdak dipulonglo lapen an parta longke choksi adim long bangke election claim nang ji pu lapen claim pu pusi second tripartite talk state pen kating ki hala ke kroi ponok lapen bang solo ke pajirdam hut phirang ke pen ka che patheng nu hut nain ka pachini tu na tengki Assam sarkar pen ke isialam chak ko ansi ke claim ke dam ke tangma lahaya putha karbia rat mati ka che sonok bia tuma phan nang paklang nang ji an parta ki bang ji aruni phai thong ke parni aprang ave ki rui thu amai review meeting nang hang si chingwai thu nang ji jong si patoi ti pulote arona teng pen puthot bang so putha ka che song amia kar pathe pon thunang kok ko puta ka che sonok bia tum pen ke ther padu pon hangji punon tang hedat la soba puthak paprap jin ka hangya phansi nitum la dak meudan pilo la pen thong keban yan nitum alang tuhan deadline pilo jong si alang tum la song bong pe jong si avi pute la bangali to ke song ching phit pu pusi risoi jang to jisik pamilo la pen isia bangke dak disi office long tang tum meudan tak pidam thu mangke hala tong chief minister bang la so chu pen to ke do pen ang thun isia bang hala so mai nup san nam bi nam pela amas ke ching vai mukha ka do mukha hi ka pa chun ya phan la so mai chief minister pen puthora committee do thunei aku tripartite to do thunei bang ke nang sal sita lang do minister ke che bak am ke lituming hong lo la si jong si non minister ke bak pen cheng lo go pen ke phong do sok tang lo pot non bang ke la so ke song bang yong si nil tom phan aku puthot na hang he pulutel bang ta na hang nei busi demand lo la pen hang he putel bang ta ni to mako puthot la so pot ching bai pen e son bak hedung a program ke dengi program si nitum hokpet bangke itu rara mai hadut lo hala so rara mai tilong separai dut lo jong si ni kep ang bong jong si thang na ta nang ting kinang ke tham jong se action ta jong se avi pulo te tum ke ka che song cheng lo pulo la irui plengple lang ni kep plengple ko si alang itum hin tan bangke itum han lo tok jir benang pilo jing lai nang pulo nang itum ku pima ke ake mang sonana claim et po hala so teng si
kroi da kroi pon lo hala so ting tin nai kingai da kingai le partai chok sa ko puthot do pon thu kok lo la pen det pen festival do lo festival ben election la pula ben code of conduct lo konani bangke ili tum bangta jong si code of conduct pula te itum mat hanoi tum kache song poke komara phalo ke jong poke code of conduct e sek bangke la bange konani bangke itum banga sap so bangke kachiri mek bang itum donang kok la penan par bangta isi pen bangke lang nang pula tang le radamai pi hala sot ke dohon radamai pi ke dohon bangke itum bangke hadak men klar dak situm ningje pon dak lo jong sikali pula tang nai kache song bangke laki ini penap noi nanga cobai ta purun ngana cobai ni de jike aposi amut pila make non tapat long alam punoi ini kajirong along pin hala dak pini 250 bighas long leke jor puthak le punoi bala dak la angkang pi karbeng long do ana puthak bangke nilitum bangke asitin aki sung non lang nang pula tang te state government and News report KTV News.